Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum туғандар, амансыздарбы? Бүгін число 5 февраль 2025 жыл. Ноғат Арал мал базарындағы сіздерге бұйырса чөптердің бағасын бұйырса біліп береміз. Бірден лайкты басыңыздар. Комментарийға жақсы ой пікір қалдырып қойыңыздар. Достарменен бөлісіп, ушул биздин каналга сөз катталыңыздар, биз буйрса пайдалуу видеолор чыгарып турабыз. Саман чөптөр бир аз арзандагасы баштады. Чоң көрөбүз дагы. 220 сом дейт. Саман кимден экен? Саман канча? Бул будайбы же арпабы? Арпа саман дейт. Kimden ekan al çöp? Sizden mi ekan? Pul kança? 150 som. 150 som. Bak bede kimden ekan bilip verdiniz mi? 300 som kam var bede. Biraz arzanda kasıp kalptır. Комментарийге жазыңыздар. Kimden ekan bu? Pul kança? 180'ge veririz. 180. Buday bir arpa bu. Arpa. Qayerdeki? Özgün. Bol sodağınız versin. 180'den berебиз deydi. Arzandap kalıptır kıyla жақшы. Çöp kimden ekan? Sizden mi? Pul kança? 200 som. Kayaqtiki bul? Kökbel. Ötkende uşular 250-280'ge çeyin çiğip etip attı böyle. Bilgenler жазып koyыңыздар. Çöp kimden ekan? Pul kança ekan aka? 250 som. Kayaqtiki bul? Sodağınız versin aka. Kimden ekan çöp? Pul kança? 300 som. 300 som. Kayaqtiki bul? Özgün. Özgün. Pul çöp verdiniz mi? 200 som. Pul kayaqtiki bul da Özgün. Özgün. O ne koyup satlar? Biraz arzanda kasıp kalgan sıp kalıptır. Жазыңыздарчы комментарийлерге. Çöp kimden ekan? Kança pulu? Pulu kança? 210 som. 210 somdan deydi. Ha, satılıptır 210'dan. Ben de alıcını sana satacağım. Pulu kança ekan? Bunu 260 som. 260 som. Kayaqtiki bul? Karasu. Ma çöp kimden ekan biladingizlar mi? Yo'q. Çöp bede aralashgan ha bu. Assalomu alaykum. Kimdan ekan? Meniki. Bu çöp bede aralashpa? Qancha ekan puli? 300 som. 350 som. Qayaqtiki? Qarasu. Qarasu. Sodağınız versin. Qancha jorim ekan bu? Ekinchi o'roq. Sodağınız versin ha? Yaxshi sotib olingizlar. Çöp kimden ekan? Pul qancha ekan aka? 270 som. Qayaqtiki bu? Bekjal. Bekjal? Bekjar. Ha, Bekjar. Kam bor? Ha, yaxshi, solağınızı versin.
Mına çöp kimden eken? Neden? Pul kança var? 280. 280 so'm. Qayaqdan çöp bu? Ko'kbel. Onlar gördüğünüzler mına uşunday bolup jatat. Ortadan üstüne pres aldı. Ortada bir de pres kaldı. Yedi oru biraz. Saman kimden eken ama? Siz demez mi? 230 oldu. 230 dedi ya. 230 son deptir. Tuğanlar mına uşintip videomuzda jintықтайыз. Gördüңүздөр балары biraz түшкөнсүп калыптыр. Комментарийге дагы жаза кетиңиздер. Каналга сөз катталып буюрса. Алла разы болсун бардыгыңардан.